Nasizise eJoburg sinkine. EJoburg. Yeah, so sikhangisa mhlambe ngeweekend e1. Mhlambe ungasho ukuthi ungubani uhlangana kanjani nomberego lo kancane oku-interview nje. Yeah. Mina nginguSinky Mahlangu. La sekhaya umberego lo wenziwa uSophie Mahlangu abambiza ngokuthi nginoSinky. Ngumama uSophie lo. Mina kanenge uSophie lo ngivamisa ukumhelebhisa ngokugwala. Ngoba nogwala uyagwala navane ngigwale njengala amabodala wabonako la agwale ngimi. Umncamo lo angahaba waze kuhle sengiyawufunda lapho nalapho. Mara amabala la angahaba ukuwenza ngomani. Mhlambe ungasho ukuthi ufunde njani nini uzitsho because of ithuba lakho leli. Njengoba uSinky wenza ini kade ngumvumi uyagida wenza ini negroup unani? Hawa igroup yanginayo le ngiyavuma mara ngivuma nobaba. Ekhaya sine group zimbili umalo une group yakhe nobaba une group yakhe ngeze sindrebele bathi sivuma isindrebele. Mara bobabili ama group inange ngiyababethela kubaba ngiyabetha igatara nakuma ngiyambethela igatara sivuma isindrebele sigida isindrebele ngikho kwenziwa isindrebele nje ekhaya isindrebele le into esekhaya ampo ngatsho njalo mara ngake lami side mina ngingahabi ukuba ngokuthi ngiyaziphatha ngibe negroup yami ngibe nabantu awungebami ngisafuna ukuthi nami ngelinye ilanga ngizibone nami ngine group. Yeah. Siyathokoza. Mhlambe ukasibonisa umbereko wakho ukuthi la upende khona. Then utsho ukuthi ubereke uchaza ukuthi no upendako so bekwenzekani mhlambe ufunde njani into enjalo. Sibona abantu babona umbereko wakho lo uchaze. Umbereko wami lo engiwenzileko njengokubona wonke nje nokuqala la
magwalo la ngaphasane khupheli izandla zami naphezulu apha izandla zami negrachi nasiya phezulu apha ibhandela phezulu la legrachi la manje umuntu nakafuna ukuthi umenzele ipitori umenzele i-double story ungamenzela ngiyamenzela kuya ngokuzwana ngoba akakwazi umbereko lo waziwa ngimi nasizwanako ngiyamenzela ngithi nami ngifuna ukuveza ikhono nami enginalo ukuthi libonakale lithuthuke ngiyamenzela then isizwane ngoba la kumbereko kaningi umuntu wengubo ngumama bayasaba nokukhwela phezulu ngoba banevalo lokukhwela phezulu ukuthi basaba ukuthi bangawa manje njengathi nje sisajwayela nokuplaster lokho sikhwela inkhafula sekuyinto yethu asisenavalo manje kutsho ukuthi abantu nabafuna ukuthi edrobheni ubenzele amanambara akho ungakara kuphi ungatsho ukuthi amanambara akho uwachiye amanambara wami bangangigereya ku-079 082 1555 079 082 1555 kutsho ukuthi abantu nabafuna ukuthi ubenzele umbereko lo ama-double store amapilari ungabenzela ungabenzela akusikinga bazokara uSinky Mahlangu mhlawumbe ke siye ngapha sibona omunye umbereko wakho ukuthi unjani because of kunabantu abafuna umbereko lo ukuthi ube sezinjini zabo namhlanje kuma-double store manje na uthi wena awusabi ukukhwela la utsho ukuthi ibhizinisi yakho leyo ngiyo leyo nokuphakamisa isikhethu esi yo nostalgia Sinky mina sizise eJoburg ne uneveni ngoba kaloku enkulu sibona ukuthi une-trailer ikhona mina siziselile bozibona abantu le sizikhambisi baby trap yakho bazokukhangela ngitsho ncancane ufuna le ekulu le yoya yakwazi uyirema nabathi uyayibutsha abuthi
Ya mbereko omuhle khulu lo. Yes. Atoya tutuyo. Awa. Avisa yana. Atuyo. Awa. Yes.